President John Kajantia National Council JNC ba samor mi lingdo open chai ba ka save Jantia mission ka David ka thong manet penchai shopai ba na ka benta bandawai ki santli ki mat kom balabu bat ki pai ba kem de ban snuthu bakla na markani kam dan jinga de ru bat kanu ka political party kaseng JNC kabla thau yakani ka save Jantia mission kalayo manet shaki babon ki jaka rilom Jantia bala penchai yaka nongrem halor ka bala seng yakani ka mission bala seng yakani ka mission haka khat sau tereng no pra ahjab sau na ka benta ban pen bha bat pen mian ya kari Jantia ong ba sambor mi lingdo tu ngine sngap chu yaka jing penchai no president ka JNC Kublai pegi nang som senang ki parada ki prasnam pyomi kam ki kon yang keri Jantia. Te negaliang ka Jantia National Council ko pha ko warta chapi ki kon keri Jantia. Hejing ito waka safe Jantia mission. Kam bodo yobi hadin kam ka JNC de pendapat ba ka safe Jantia mission ka wa emado santli kimat. Dama gini kisngi ko wada deb de yo yu lai persnial tropai ba chaki katukat ni teli ki chnong khamtam haka sor juai sor cleariat haka yaw sa asnyang waha yaw so kompor tahadin wada laluti kam ka save Jantia mission bu persantho yaki pai ba yaki ni kisan teli ki mat jingdawa kawa ka JNC desnya amkam go wo pensnya chopai ba ne benta kari wa kajai buru kayong i khamtam kari Jantia ka wa maya kayong i Andres now si ukhnai phi wa haden ka jing laluti kayong i da am ka jing sao to bakala na ki katu kat ni ya gani ka mission kayong i wa da am le ki wa kwa uchim kabu ya gani ka mission ka yong ka JNC ka ta ka wangi ka save Jantia mission ta khnang wa kini ka save Jantia mission lain ka ukhle wa kinu ki kam politics ne ba i kam ka JNC hawa pendapat ba ya ka save Jantia mission imam mudi upengkesan lene open rem ya kinu ki political party lene ya kinu ki kinong hikmat ki yong i ka jingtmu hi ka khmat do yong i kam ka seng por open bena ya kini ka save Jantia mission to ne benta open im Upenne pensa ya ka keten ka thlek ki yang i upengklan ya ka JHDC ka sanchar khadar khamtam wa upenne pensa ya ka ni ka riwa ka jai pro yang i ya ka riti ka dustur ka yang i Henry kamu doang ipi wada am ka jing snyal tok bakala wada am ka wachim ka bu ya ka ni ka save Jantia mission na ka liang ka yang i ka Jantia National Council daw sedang yang i ya ka jing pece pat ba ka yang i lene ka ka jing laluti ka yang i ya ka ni ka save Jantia mission haden ka ni ka election MDC te kamu kun pengkemu yakini ki santli kimat kiwa ka JNC da penpsia ga hapo gani ka save Jantia mission kamat ka wan nengkong to wa upengklan ya ka JHDC hapo pagi yakini ka sanchar khadar hapo ka JHDC kat kam man kan ni chemi woto kani ka yungkra kam ni ka ka autonomous council ka yang iman go ka yungkra kam ka wotla nete daw i kam ka JNC desnya am kami woto upengklani ya kani ka JHDC tekat wakam te kenang wo yo i ya kita yo ye i upengklan ya ka JHDC kerpa di ye pi ki pai ba hakam kini ki por wo IJD ya kinang mikmat ki yo i chopo ka district council wo JP da kita kinang mikmat ki wo am ka jing yo jengai ki wo am ka jing ba khle ne benta ka mandret ka paten yang kari wo ka jai bru ko yo i kam tam IJD da kita ki bru ki wo maya ya kani ka riti ka dustur kawa ki longchwa ki manchwa ki yang i debo de sen ki dedo warim dedo kulong kuma kam le ujadi da ki bru ki wa maya ya ka kiten Jantia ka yang i ne pha i kam ki nong Jantia dang ye khut yele de iman kerpang i kan wa i dang am ka JHDC don hi takat wakam te kam ujadi ya kita ki nong mikmat ki wa am ka ta ka capacity le ne ki wa am ka ta ka bor wakam nu upengklan lene kam kinu ki ai nuchna ne benta upengklan ya gani ka JHDC ka yang ini benta upengklan ya ka riti ka dustur ka yang i khamtam ne benta wa upengklan ya gini ki dorbar triri ki yang i kam ki dorbar chnong ki dorbar elaka ne ba kat kam mana du ka ni yui woto ka ni ka JHDC telot go hawro ki liang khamtam ha ki liang ki ai khamtam ka jing yada
ya kan ni kari kemul ku yong iya kari jantia ka yong ina kan ni ka jingwan khayi lan lan ni kata kawan sen business lan yong kini ki bru ki wana bara po kan ni kari jantia ka yong i nei dai da ho wa jet iya kini ki MDC ki yong i kan tu juri pi ki ba kam ka nakaliang ka yong i kam ka JNC wa to jet pi ya kita ki bru ki wa maya ya kari jantia ka yong i ki wa maya ya kata ka jinglong tri ki yong i ki wa maya ya ka keten ka thele ki yong i berkam tam ya ki bru ki wa em ka jingkit khle ne benta ka ri wa ka jet bru ka yong i kam tam ne benta ka ri jantia ka wa maya ka yong i ta kamat ka wa ar ka wi kam ka JNC de bu i po ka ni ka safe jantia mission to wa open psia ya ka state an ya ka keten penar hapo ka ni ka Meghalaya state anthem but we kam jo la hapo ka ni ka Meghalaya state language act Senyap komedi baka Sarkar Meghalaya lang ba kapok ka jingilam ka yung Chief Minister wa Emburo mo yung Sar Conrad K. Sangma hadin wa kam ka JNC demi cekmat wa pendapat ba ka Safe Jantia Mission wa pencepat ba la yoi baka Sarkar da pensiap ba ya kan ni ka keten penar ka yung kapok ka Meghalaya State Language Act Teka wadang sa ya ka sarkar jela ta open psia ya ka ni ka kiten penar ka yang i hapo ka ni ka Meghalaya State Language Act. Ta ihi na kaliang ka jansi wumpu chongklik ti jing ta kini ki santali ki mat jing dawa ka yang i. Ta ka wale ka mat ka wa i de bu po ka Safe Jantia Mission ka ta ta wa uchnana da ki policy thungkam thungjam cha kini ki private industries le ne cha kini ki private company. Kat kamu man kat ni yoi pun na ki wayok ki yok kre apo kini ki company to ki bru ki wanaba. Te ihi kam ka JNC isnyawi buto ka sarkar am kam ni ka uchna na go da ka policy le ni da kita ki an thungkam thungjam apo kini ki company knan wa ka jingun to hi uman go ya ki triri ki trimuluk. Ta ka mar ka waso ko i de boy apo kini ka Safe Jantia Mission to wa u penbaik no ya upur usam de wa penchong nong rim ya ka pre 1951 map yang kari jantia lan ni kata ka map yang kari jantia ka wada em hachwa yang ka khande sanpuwi ni bai kam ka jantia em ya ka history ka waskam nadu ka history yang ka jantia kingdom nadu ki portion char yang parang ida em ka history ikwa ya ka sarkar wa open back ya porusam di wa penchong rim ya ka history yang kari jantia ka wa maya ka yang i Teka wasan we ka wakado kamat ka wi de boy po kini ka Safe Jantia Mission to uchna no da ka small scale scientific mining. Ni ba kat kamu man kat ni ka mining ka waki kinong chong yang ka jela ka yang i daw yo ukre to ka mining ka open cast mining le ni ka mining ka wahe ka i hab em kami do chispa hektar kitau. Kenang yo ye apply ka mining list le ni ka license bo yo ukre mining. Ta ihi kat kam ka jing chem ko yang i ha research kam ka sen chem bo to bun na kinong kra mo yang apo ka ni ka state yang i kam ta apo ka East Jantia Hill district hi le ni apo Jantia hi chem bo to bun na ki wo kra to ki kini ki small miners ne kita kirit kiria nei te da i kam ka sen de bo i ka jing da wa chakmat ka sarkar lembaga Safe Jantia Mission mo to chna na ga da ka small scale mining Takini to kita kisan tali kimat ki wa ka JNC hakini kisngi ko da deb yo mulai penche ba cha ki katu kan ni tali ki yaw ki chnong lembaga ni ka Safe Jantia Mission ta haden kan ni ka election MDC i ne kan yang ka JNC wong chong klik ti da pten yang i ya kan ni ka mission ka yang i ne benta open ne ya ka kten ka thale ka yang i ne benta ka jingman to yang ka Jantia ka wamaya ka yang i ta kan ni to ka warta chapi ki khon ka Jantia kham tam cha ki nong karchan yang ka JNC kublai shi bon che jarmo